Ganti nkulia nkona wali jamantu je wena wirugo bwingi sana na ntu ekoro na kinyandu kimbele sana itonete ja mitandaone nkulia atiri imbi we inspire withura wena wirugo nene ojo na we kwenda antu na kwenda kukija kana gakari kwenda otetheria ndu kimbele what really inspired you? So mbere kambire amiru baba tambikwa nkiaria ringi na mbumete nchiari na village village etawa Karachi. Karachi is side is Tiania East. So nchiari Tiania East. Yes. Italia kware onde nkuririte kuntu weta wanjire michi mikuru. No twari mayani no twaketha. Yes. So re ukurete ukaya gwetha kwe kintu wona nona na taptombekia na tambombekia otethu antu babetu bagaukira. So ndiraua nondu murungu nwe na ntetheria ndathoma ndakinya kibango kiunkinyite no mbombekio otethia kenda family yonde ya ukira. Amenya wetethia mwana omwithi. Onto atethia mwana omwithi ukungaranti future yambi yana bau. Ndamenya wetethie kuru watethie kuru nyamwe mukuru utethekera o. No ndwendite mukuru ake akethira isuguliga mantu ya family kinyamwe kuru akethira ichiumba. So hiyo in 2000 in the year 2000 in Germany. Ndiraua woni kwenda kwambiriria bank. Na bank yagwa ndimita Mbea Food Bank. Anto baito weta barabatira tu okay yana dringi chia ku 10 wekira kuo wa save so idea kwa yari ya saving kendra family re nyawe doti na mbese nyingi gutegethre banki ni antu baraba isuti baraba briefcase na ira to bio shine wonto na make tambea fo so ndewe ya Kenya nde ya kuona na tankambiriria bank ndeta kwa Central Bank ndawa regulations nyingi yambwiri gutumira na ndari na mweri umwe Kenya. Then ndachoka ndio choka ndauria ne attending etabonge ndauwa still don't give up ngashwa idea nge yotethia antu baraba kuma kijijini. Yes, you start with your family mbua empower your family first. Wawa empower go to the village. Wauma village eta to your location. Wauma itia mwango kinyene euro. But you domba oge roto hira wanu kwenda kwa president kana no kwenda kwa whatever leader na village yeku tivo bwithia. So start with your family then your village. So ndambiri organization yeta wa the village trust in the year 2000. Focus the village trust is empowering women and youth. Baba yenda kuona about the village trust you can see from programs yo kwa Facebook kana nya kwa website yo is www.thevillagefunds.org so you can see it. Village trust nyonda wa inde miambiriria njire meru but no mwangete somewhere today to in a program in 6 counties. Chiko yu Tui Nakuru, tui Kisumu, tui Bungoma, tui Eldoret, tui Samburu, tui Isiolo, tui Meru. Utaki nyadara kanebe? Uwa babu kote Meru. Mbati tukaya kuwa. Ibuega. Kwele sana nti. Gwatira ugato di break ya niliwana tuwachokerete kwa dina mbere kwa niria kire rore turukiro mbengo menya muthikiria rale arato thikirite no akago kenera. Kiwa ombira bwana Mandela Sharon nale anterecha jambo pa kiembira mugambo jwa twa mugwija muno gintini awu uga we no longer live our kings or grannies. We have to be very intentional. Very. Thank you. Ito na mbere kwa dikira getu FM 87.6.